Langpher BJYM atum penche patir piponsi first T20 inter Langpher cricket tournament final angdeng mate angdung keti ke pathupon. Thang-thanga cikloni phaying koira nerkep arni Langpher karbi juta ngaklam long first T20 inter Langpher cricket tournament final angdeng mate angdung keti ke pathupon. Bangso first T20 inter Langpher cricket tournament angdung keti ke pathupon along defender la pen PWD dapukod atum angbongsi angdung keti panalong cricket pathupon lo. Bangso angdung kiti panalong defender atum cricket ke pathukit hek muchot ajok defender atum si chepa high pon pen ke chengsi mate championship anong etang kasuri thongkep ke hok alo lapen trophy chepalong pon lo lapen PWD dabrukot atum sitame second runners up anong etang kasuri krep hol lapen trophy alang litum sitame chepalong gun lo lapen bangso cricket tournament ke pathuki bi panalong ke tham angdeng anong ialo Raja Pathar Sport Association atuma himpen tangka suri trok lapen trophy chepalong ponlo. Bangso cricket tournament angdung kiti ke pathu panalo. Langpher local MAC mati KAC along Madhuram lekhe ai himpen kaninje pona tengki. Non ke bang jithere chikloni 5 ho arni pen KAC along ex MAC karlitang gujor teron amen pen puthot cricket ke pathu bipon thuji pusi pherang ke athengno nang tham pachini pon. Bangso first T20 inter Langpher cricket tournament angdung kiti ke pathu ponalok alohi amman apeng pe local MAC mate KAC along Madhuram lekhe Bokolia municipal board chairman Hemsing Teron Bupon Togbi Langpher KCS amai phuke hai timung lapen penang kithi kiding atum chitongdo lapen bangso first T20 inter Langpher cricket tournament ke pathu ki bipon pachun pon long pamilo Bokolia Sports Association na hinpen T20 first inter Langpher cricket tournament ini angdung itik lo kasi pupu pathupen pini ke hapon labangga kecengsi anong labangga suri thongkep lapen ke adun chu anong bangga suri krepo pen ke third place abang suri drop pen ke with trophy lapen certificate ni tum pipon lo aso pathu ki pipon lo bangke la cricket anat ke pachi hungi pachi ni tum bori pon lo lapen ke non ako prabjin pen akison ke pathu ni tum ke pathi konji phanda matha ponik lo la bangke kalitang tum dang Langpher homosti long abari memesi lo gujor teron alang li men panong kensi itu putot atau labangso cricket tournament pi ponje participant di kecengsi T20 dalam cricket tournament abang ketian begitu lo ini tu labangso kira cek porong lagi kedamtang ningkan suri ini dah ningkan market home ningkan Desember 4 benceng porong ini bang last tapi ini labangso kela kejutsi lo madan begitu pada macam lo defender CC lapen dagale tu lokal mate Langpher long molo samaji pidapati dipabena henpen pachupan pablo ala kecengsi abang ke ini tu tos lo alang ditum defender tu sitos sai lo alang ditum tos sai betting first lo alang ditum target set lo bakal 98 lasong mo pela tum penakan adan chiches pon tek palong lo kala lang mission ditum jutuan tek palong lo defender tu tek machora jani ban pini alang tu labangso kecengsi T20 dalam tournament long championship pon lo tasla bangso khela long dami ditum kacing hon lai letal lang misi batu kabi not mas konsil long yem dami ditum long piche me gejuran macito tu long alang li dami labangso khela hobi to alang li binian kala bangso tangkam ha macang lo nang gawon tan jadi trophy tapi alang li lam cara teng ben pacun lo kasi alang li fanta ben itu committee hin ben mate barate den la mol chala tan itu kacirap dak Bokolia Sports Association kata me suri kalung pajul lo lapan se alang li klem apa tame permission na silalo alang li ini tu niem kali je pora teng non kirang ki mas le tame lason thot inter Langpher cricket tournament ba padu panji bose ajulong lo kasi ini tu ba ning arong lo jala ala se aku khela bang ki tek kono mission ate ke saman tu kaning ki punga dolo ja hala semi final lo kere tu bang gaten next tournament nong bang anu se khela performance dipen khela palang mission final ba din ta din hanglo ba ni tu me thang tame lo ini tu da committee me tame semi final dulu kita remder lo si ini tu banda isi aku mission opportunity bang sulo je ke bang ji mas ke khela chhe kasi ni khelo kado beta me kolong kamaji ara teman kado be hala bangso khela non ason ning che pang dan anu sene tipe di fansi ning che pang kado T20 la Langpher T20 cup ami jikula hokhom holo aru ami defender bisike
আমাৰ গোটেইখিনি ল'ৰাই ভালকৈ খেলিলে তাৰ বাবে আজি 2 মাহ ধৰি যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই কষ্টখিনি আজি আমি ফল পালোঁ তাৰ বাবে মই বহুত সুখী আৰু মোৰ লগৰখিনি মোৰ টিমমেটখিনিকো মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে এইটো কাৰণে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে খেলিছে আৰু যিটো কমিটি খেলটো পাতিছে সেই কমিটিসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে আমাক এনেকুৱা এটা সুবিধা দিলে তাৰ বাবে থেংক ইউ দিছোঁ BJM গতিকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খেল পাতক আৰু যাতে আমি প্ৰদৰ্শন দেখাব পাৰোঁ বা লাংফেৰৰ পৰা এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ